umukora ahamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Biremera mu izina rya Yesu. Iyiga nari ntarayigera usarire, nari kiri kuri ari kwi jambo ryawe ikangomeza umutima, Mwami wanjye Yesu uri kabinitira. Message nakuzaniye umugoroba, Imana iguha ijambo rigukomeza umutima. Umuntu wese uri muno atahana ijambo, ibyo bintu murabyizeye bizature kuba mwegeranye. Uvuge cyane waturushize amana. Hasa nasotse mukanya umuntu arambaza ngo sishata bimeze gute, ndabwira ngo imeze gutya, use kubera iki, ndabwira ngo ndi mu kazi, ese indirimo namwe mwamvishe kigere namvishije. Mwami wanje Yesu, mwami wanje Yesu. Uringa
shetani katika wewe katika wewe tunabomoa nguvu za shetani katika Yesu wewe tunabomoa nguvu za shetani katika Yesu wewe katika Yesu wewe katika Yesu wewe tunabomoa. Tuge kuririmba aciyo ndahinduye twiririmbe cyangwa tuzaririmbe na gatatu twiririmbe uramo mama naza atange haleluya ngwino utange haleluya zitatu nitumara twama dukubita 7 siko pase saa 3 zageze kugira ngo ariko twakoresheje piano yonyine dukomere bano bagaba amashi. Bwana sifiwe. Atukuzwe. Tuzamure Imana icyubahiro. Tuzamure data icyubahiro. Haleluya. 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 Amen. Naringiye kuvuga ngo abantu mutaza akamaro k'abacuranzi Imana zobahe visa muze muri Amerika. Unyine je nagize umugisha nabonye Michel abamuzi mfite amahoro ariko ngishika ataraza sinobabwira amakuru nivyo kuvugwa se musanto kuri ntoki kuri sente data Bwana sifiwe. Abacuranzi bubahwe kandi Imana ishi rumarugoba badirita kubibuzi no mu mwijima barabara melo kanga sepai de safinga rumarugoba je vais again n'attendre ma sauve kubimenya ubuzima no mu mwijima dore umuco tata kubimenya biduka wa musozi we biduka wa musozi we biduka wa kike we biduka Bwana sifiwe. Atukuzwe. Mureke mutamara ibintu turacafite na gatatu. Bwana sifiwe. Shaka ko mumva nakangaka aciya tuzorimba na gatatu. Shaka ko mumva naka kavuga ngo ariko abahanze abantu Imana yaye guhimba kaba pastor hari iki Imana bamugisha ngo numvise mugenzi wanje ashima ngo amare gushima ngo anyibutse iby'imbaraga zawe ngo kandi nsanga nanje mfite ico cifuzo sinotahamara masa ngo namenye kuri se w'imigisha w'Imana ye muri bihe erega twakuvaho tukaja handi ko muri wawe harimo byose ibintu zose ni muri Yesu ni muri timuzi zabaye kuri wa Musamariya kwiriba umusamariya kazi yahinze umushitsi ubwo yahuraga umuyuda muganiriza neza aho byari ibintu bidasanzwe umuyuda kuvugana n'umusamariya neza bahuraga baganye bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca uwo wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'urya mugore maze biba akarusho ubwo yomeja yuko nahuye n'umuyuda
nituyirangiza twama tusha mu mukunga murakize Kongole allo mufikitara shakabi iriba nishuri ridasanzwe aho umwigisha mwiza Yesu aduhera isomo ridasanzwe ry'imibanire ikwiye kutura ibyo tudahuza ibintu bizara kugeza ku iherezo ariko ntibikwiye gutuma tubaho duhanganya turebana igwe gerageza umere udasanzwe pase nawe ube udasanzwe ariwe buyaga mfuruka ihuri aho nimutazo widahoze hidahura iyudaniza Maria abahuye nawe bari imunaka ahuye na Mesiya ihura tugiye gusirimba mureke tuzoyimara undi munsi ndiyoshira ko muraririmba imwe hakazindi Bwana asifiwe sana haleluya haleluya tugiye gusirimba kumanwa ndaruririmba ishora marira natemba tumarugoba tutumatimba kubimenya